First Samuel 30. Livi lakhe David nelibutho lakhe verse number 1. Befike eSiklag ngelanga lesithathu kusiyezweni emhlaba. Oh, yesabe kaNkulunkulu. Emamaleki abethelekele iNegevu neZiklag ayiphanga. Abefike ahlasela iZiklag aphinda ayishisa ngemlilo. Athumba abafati kanye nabo bonke labe bakuyo. Labadala labancane. Abengazange abulala ngisho namunye kwabo. Kodwa abathumba abaleka nabo. Bathi bayefika boDavid nelibutho lakhe eZiklag. Balikhanza idolobha libhubhe lingumlotha. Bafati babo nebantu babo emadodana nemthakathi abo bathunjiwe. Ngako David nelibutho lakhe bakhala baze baphelwa nangemandla ekukhala. Bomka David obabili babethunjiwe. Bo Ahinoami waJezreeli na Abigail umfowabo Nathan wase Akamel. David watsabuka kakhulu ngobe lamadoda abesakhuluma ngekumgqoba ngematsha. Ngulona lowo ke abe munye emoyeni wakhe ngemadoda umthakathi akhe. Kodwa David wathola amandla kuSimakade. Oh, praise the Lord. Usipha amanye amandla Nkosi. Usipha amanye amandla Nkosi. Hallelujah. Sipha amanye amandla Nkosi. Wathola amandla kuSimakade uNkulunkulu wakhe. Vide wase ukhuluma kuAbiyatha umpriest umsa Amaleki. Wathi nginikete isidziya sebapriest. Abiyatha wamniketa. David wabuta kuSimakade wathi ngibaqoshe yini labathumbi dabakhanza yini labathumbi. Simakade wathi baqoshe dabakhanza noma kanjani. David bambani David ubuta kubabili ngibaqoshe labathumbi dabakhanza labathumbi. Inkosi iphendula kathathu baqoshe dabakhanza noma kanjani. Baqoshe number 1. Number 2 udabakhanza iphendula kathathu ngo baqoshe. Ngoba David uthi ngibaqoshe yini ithi inkosi baqoshe. uDavid ngidabakhanza yini ithi inkosi udabakhanza noma kanjani. Yesuke inkosi engazimu ithi nasubakhanzile utawuthola nalo. Nkosi yami Nkosi ukuthi ngathi hayi Nkosi Yesu hayi utabakhanza noma kanjani futhi utawukhona kubuyisa lokho labakuthumbile. Hayi Nkosi Yesu kodwa ngiqume ngiyevesini lika 16 noma 17. Oh Jesus siyabonga baba. Uthi David wahlasela wabaqitha kusukela nakuhwalala kwaze kwaba ngisebusuku bangakusasa solo abaphethe. Kwabade ngisho namunye lo waphunyula ngaphandle kwamajala bengaba ngi400 lagibele makamela awo saya. As 18 David wabemuka konke lokho lebe kuthunjwe ngema Amaleki ngisho nebafati bakhe obabili imba ude lokwase kulahlekile labanqane nalabadzala bafana nemantombazana impango nako konke lokunye lebakuthumbile. David wabuya nako konke nabakithi wathatha tonke tifuyo temhlambi emabutho akhe aqhuba embili kunaletinye tifuyo athi lena
impango ya Davide. Inkosi ibuse kufunda kwezilwayo. Amen. Lena impango kaDavide. Lena impango kaDavide. Nasambeni kanganye bakithi namhla imini silanze impango kaDavide. The spoil of David. Pango kaDavide. Bobabe nisizwa lanze impango yenu. Kodwa uma ke bami live lenkosi leli. Nani mthethwe live lenkosi leli. Ngeke liqonze kubabe nakubhuti kuphela. Boma ke bami la engekhathi kwenu kune Davidic anointing ne Davidic spirit. Now, if you have the spirit of David within yourself, you are crying for your spoil. Ikhona impango yakho, kukhona sabelo sakho, kukhona lwaphiwa kona, kukhona namahazuka ilahazunda zelemaya. Shulama make sure ngifuna ukuyishima nje bangiyibona. Kukho lapha sitawungena khona egameni lenkosi. Sitawuvula iminyango angisho ngiqala thi scholarship ngegama lika Jesu. Lento impango yakho. Ngesheya kwetilwandle impango yakho. Lamazuka uyathi ngibone ama promotions impango yakho. Ngibona le tinto uNkulunkulu lakubusise ngato impango yakho. Silanze impango kaDavide. Walk with me. Kwake kwaba khona indoda ogama layo uDavid, umsa kaJese. Indoda esiphohlongo emzini kaJese. Kanti sebangu7 uqedzile ni7 ngabo. Kanti kuseta wesiphohlongo. Kanti lo wesiphohlongo kutawuqala tinto letisha naye. Ngoba number 8 is a number of new beginnings. Now David utalwa utawuqala tinto letisha ngaye. Into bengazange icathange iphuphe ngaDavide ukuthi kuyoke kubuyise sigodle ipalace ekhaya endlini kwaJese. Jese umfundisi weBhayibheli isangijena abengathi ukuthi endlini kwakhe one day kuyoba nepalace, kuyoba ledobho lesigodlo, kuyoba nenkosi emathunjini akhe. Kodwa ngoba samtholile David 8-born son, iBhayibheli lithi ke wakhula emehlweni asimakathe. Inkosi inempango kaDavide. Uthi Matthew 1:5 uthi Samson Lamazuka watala Obed. Now Obed watala Boaz, but Boaz watala lo Jesse, but Jesse watala inkosi David. Hallelujah. Ngoba utalwa unempango yakhe, utalwa lamazuka yadababa. Ayizange seyiletha umuntu inkosi ingayilethanga impango yakhe kuqala. When sitalwa sitalelwe injongo lethide. When ngifika emhlabeni, come on man, angazi noma ngishumayele word of faith, but ngizwa amandla ezulu kwathi ngisho ukuthi injongo yakho inzala kunawe. Ungadalwanga kwase kulungiswa ipurpose ya. God is a God of purpose. He will never do a thing without a purpose. God is a purpose-driven God. He does all things out of purpose. He's never outside and lost of his purpose. He creates out of purpose. We are doing a purpose yakho, unenjongo yakho, unempango yakho. Wathi angihlabela ingoma yaculwa nguJobe wathi mina ngiyazi alizuvinjwa icebo lakho
wathi indlebe tami tivile ngawe kodwa manje ngikubonile alinawuvinjwa icebo lakho. Your purpose cannot be thwarted. Wathi ngiphethe live emini. It is high time you get into your purpose. It is high time you get hold of your spool. It is high time ubambe lokho obanjelwe khona. Ngifuna umpostoli Paul ngithombeni athi Philippians 3. Oh baba ngiyabonga. Kodwa ngishaya ngesiphoso esontweni uthi ndithi ndizilibala ewelezi zinto ezidithile nditshalele kwezo zingaphambili ndize ndilizuze ibhaso ngoba nginempango yami. Uthi I forget of the past. Ngiyazinwebela kokungaphambili. Angisho ukuthi sengubambile kodwa ngisho ukuthi ngikubambe lokho lengibanjelwe ko. Webazalwane uthi uPaul ngesizulu akusho ukuthi sengubambile kodwa ngikhohlwa okungasemva ngizilulela kokungaphambili ukuze ngikubambe lokho engibanjelwe khona. Kanti ngife mibili imtondo ngifuna ukubamba lokho lengibanjelwe khona. Kukhona lo banjelwe khona sekuthi kubanjwa kubili nako kubanjiwe kwabanjelwa wena nawe ubanjelwe khona. Ngifuna ukuthi kubambe kube kwami lokho lengibanjelwe ngaba. Ikhona incama ibanjwe ngezimpondo ibanjelwe mine nami ngibanjelwe yona kwathi ngimemede mini inkosi kubambile ikubambele. Lokusibe kule nkosi emini uthi inkosi kubambile ngoba inkosi kubambele. Ekonta ngizwayo bibo babe ngibona ngaSeptember manje suke love kakhulu ngibona baningi ngibona ngaSeptember Chris bantu bangaka la esontweni ngamdibe hayekeni bo phela mando shali baba mina ngibona spiritual bell warriors simela. Yebo baba tisizwa nibanjiwe mini ngoba nibanjelwe. Futhi elivesi ngathi Nkosi ngifuna kwami lokho engibanjelwe kona ngoba nami ngibanjiwe nami futhi ngibanjelwe. Sabeleka uthi Davide umekhula Saula uyamtansukela kuthi nangu utawuthatha ubukhosi emva kwami. Uthi Saula angimbulale. Usuke Davide ubaleka wonke umhlolo ubaleka uyethi thenta kaIsrayeli kuthiwa ngamaFilisti. Uyongena enkosini yamaFilisti bathi ngAkhishi enzaweni lekuthiwa yiZiklag. Bahlala kamnandi nenkosi yaKhishi. Uthi yaKhishi hayi mani ngiyakuthanda mfana mani. So sika idolobha iZiklag. Uthi Davide ngikunika le dolobha leli ngithi iZiklag it's a David's town.
uhleli khona nabonkosikazi bakhe nemabutho akhe basezikilakhi idolobha baphiwe inkosi yakishi evele laseFilistine. Athi inkosi kubambele nawe ubanjiwe nenkosi kubambele wathatha idolobha eveni lema enemies aIsrayeli. Yebo sebaba David abede indlu i2 bedroom house. David wabe nedolobha the seat of David iZiklag. Second le dolobha lilihle kumnanzi kunjena kuthiwa wesuka David nemabutho akhe bawusupport amaFilisti uma yakuna Israel. Now basihambile bayembili kuthiwa on the third day bathi bebuya bekhanza iZiklag ingumlotha ngobe aqali ngamachapha ukuba ngumlotha. Ibombing ayifiki namhlanje kade kwasa ibombing yenteka bayibomba iZiklag bayishisa iZiklag yaba ngumlotha iZiklag kwasha iTruphep kwasha iJetmat kwasha iElerins yaseZiklag yasha yaba ngumlotha bayibomba bathi bayibombile bathatha abafana nemantombazana nebafati babathumbela ngenhla esifeni semamaleki. Awunikhona kosamna nangu uThixo ade umangalisa iZiklag ingumlotha. Igenge kayikho, impahla kayikho, ispoils awekho, impango kayikho, bahambe naye bathutha kuthiwa badansa on the third day. Badansa ema-Amaleki kuthiwa abejabulile athi sitholela impango kaDavide adansa lama-Amaleki. Uyathi kunesimemedele mini kwaze kwasu uSathane ahlekelela adansa ngempahla yakho, adansa ngengcebo yakho, adansa ngefundo yakho, adansa ngemshado wakho. Kade kwasamadimoni adansa ngebhizinisi yakho. Namuhla kunamuhla, namuhla kunamuhla isingoma emoyeni wami ithi siyabuya namhlanje, siyabuya namhlanje. Hey, siyabuya namhlanje. Izinto zakho siyabuya namhlanje. Awushaya intingilizi ma uthi siyabuya namhlanje. Yelamando shele yelala baba basaya izinto zami siyabuya namhlanje. Izinto zami bantu bami umyeni wami imaspoils wami imfundo yami siyabuya namhlanje. Siyabuya basheshe bahleka kanti inkosi ngizwile. Hoha inkosi ngizwile. iZiklag yabuyiswa, impahla yami yabuyiswa, anemanga ema-Amaleki. Kuthiwa kabani isibongo akunancaki. Lalela no-brain zakho, likusasa lakho, imfundo yakho, promotion yakho, likhaya lakho, amandla hey izinto zakho. Siyabuya, siyabuya. Promotion yako, ingane zakho, hayibo likusasa lakho. Bakhalile balila sekwenele uthi umbhali Davide wathola amandla
kusimakathe uNkulunkulu wakhe ngizwa amandla. Wathola amandla wasubita Abiyata wathi Abiyata odala awuniki ifoni. Davide uyinkosi yaseZiklag uhlangana phi ifoni wathi Abiyata nginika sithi yasebafundisi yemthombeni yakho ukumuthi make shome nikasithiyo yemajakithi lesikhathi nikasithiyo wendani Davide ngishintsha kuba inkosi ngiba ngumpriest leni kuthi lempendulo yami ilapha ekubeni ngumpriest. Uma ungangusuyena umpriest wekhaya lakho, you will lose your spoils, you will lose impango yakho. It is high time you rise up. Uthi Abiyata, I may not be a priest, but Abiyata, give me the ephod. Wagqoka Davide, akagqoka Davide lempahla athi izinto zami siyabuya namhlanje, siyabuya namhlanje. Wagqoka Davide ngiyatela mini mani uthi fungathi uyembatha igqoli bapriest abengagqoki nje i40 abengagqoki impahla nje kuphela. He was putting on the priest anointing. Abegqoka lugqole apostoli lepriest. What I'm not a point, but saying a sukuma njengepriest wasiyembatha. Siyabuya namhla. Uthi wathi ngembatha le ephod. Ikuphe nje madoda lembatha ephod. Yeah. Uthi yakhonda one Sunday athi babe ngicela ukuthi manje iBible study manje unike nje 4 months 4 weeks nje ngithi iBible study kunenjalo uthi khanze ngibethe ephod ingubo bapriest. Hawu mina ngisonga umfundisi inkambi ngisuye umfundisi ukuthi nginesembatho. Hawu vele ngidawufundisa nginesembatho. Wayithatha ephod wayifaka emtimbeni wakhe ahlale emandla enkosi lwahlala eqolo enkosi. But asinasembethe ephod lesembatho priest kuthiwa wasinaka fika la ekubeni ngumpriest. Uthi verse 8 simakathe Davide wabuda simakathe. Abantu bethu fake kunchallenge imini yebazeli bami uyabutwa uNkulunkulu. Inzile be sinje asikambuthi lofana buthi. Sishisha kangaka nje asikambuthi lofana thabuthi. Uyabutwa lona noma sombethe ephod ingubo yobupriest but ungasukumi ngale ngubo. Buta uthi ngisengaya yini. Hayi seside bantu ebekwathi kumbuta uNkulunkulu. You see, God has to be questioned. Yebantu abasha buta inkosi ngalensizwa hayibonanga uKristu ekhuluma angasayekeli uNkulunkulu nende nje buta inkosi ungabuti bangani bakho. Enhlupha ngalo compare manje ma levels ma standards singisi siswati iwile mpitha umvasi ilwengo uyabona yefana ungitshele uyathi khamba Chris kubantu bonke Chris phela ukuthi uthangithanda yebo siwani yabutwa uNkulunkulu. Musumana usuku uthi ngiyakuthanda sesito engeja
umuntu usuke sente ngifaka iring ungayifaki iring yakhe uyabutwa uNkulunkulu ungamvumi uyabutwa uNkulunkulu nyanza leyo David wasukuma wabuta inkosi ngife ingoma ithi ifune inkosi ekusithekeni akuyekeleni manje ulalele kahle kunyenyeza kwenkosi ngoba iyanyenyeza inkosi lapha ekusithekeni azombhali libala noJesu ngoba nxa umbuka yonke imhambo yakho iyakugucuka ifanane ikoni part Ntombi lethe manje ezintweni zonke buza intando yakhe uthi David sengifaka lengubo yobupristi ngake ngibute yini ngake ngifuna inkosi esithekeni ngake ngimlayele kahle ngake ngilibale naye yini esesida abantu abalibana inkosi abantu abathakwa inkosi libalibana inkosi lezi kuma fast going things we need young people siye madoda la tawulibala naye uyabona Kristu kushaya bo 30 years ulibhuku lijaha bathi akasomunane kathi ulibele naye a 35 years basihamba iminyaka athi ngiyekelele ukuthi ngilibele naye sengilibele emkhulekweni ngilibele nguye ezintweni zonke ngifuna intando yakhe abuthi umbuto wathi ngibacoshe labathumbi ngabakhanza labathumbi If pursue them, you will overtake them and you will recover all that they have taken. Let them be with me, but caution, utabakhanza, and you will recover all that which they have taken. Ngiyafuna ukuthi masinyane ngithi nje mne baqoshe ungabayekeli baqoshe ungasabayekeli utakubakhanza and you will recover all what they have taken. Wasukuma David akuva kumnanzi kusukuma under God's instruction wasukuma tukwelifla uNkulunkulu wasukuma tukusho kwasimakathe yathi inkosi engazimulo ngithi baqoshe kwathi namhlanje mini kukhona emabutho lengicela into waqosha ngegama lika Jesu. Don't give up ngenhlanhla yakho, don't give up ngemsebenzi wakho, don't give up ngemuti wakho, don't give up ngesasa lakho, don't give up ngedream yakho, don't give up ngevision yakho. Ngimlayete mina, chase after your vision, chase after your possession, chase after the enemies, chase kosha lemimoya yakene ekhaya, pursue them. Ungasayekeli ungasho ukuthi bengasamsa kamthetho ngwemanje manje kutelwa ngatela khona ngiyofangiwe lana sukuma and chase after bakoshe. Namhlanje mini siyabalanza siyababuyisa uthi simakathe na ubaqosha lemkhulekweni na ubaqosha emdazweni utakubakhanza futhi wena na ubakhanza uyawurecover konke lebakuthethe webandla lenkosi yami Jesu semukwe dodethu siyatifunda silambele dona uhleli nje phasi wemukiwe uhleli nje phasi awunako konke namhla kunemlayetho asisukume sonke sithathe sibaqoshe kuziye uthi weziye ebhandini ungakathali ungajike emuva ungasabiyele emuva asengisho ukuthi baqoshe utabakhanza baqoshe you will recover all what they have taken. Kahle nkulumo mini ya David ubaqoshelani why do you chase them ubaqoshelani uthi David there's something valuable that they have taken. Hey tell my daughter ngiveke ngingathanda there's something amazuke valuable that they have taken. Yindele bayithethe mntombi yindele bayithethe abesho bathethe incwadi yeMahubo 8 evesini lika 5 ngimfathi uyini umuntu kuthi ungazumnakeke uyini umuntu kuthi umlandzele kangaka wathi angihlabela ingoma esondweni ngithi uyini umuntu wena kuthi ungamlandzela kangaka ngithi wedlala indumiso phezu kwala mefa uza khonsele kahle
ungazwini umuntu. Why do you chase them? Why ukuthi ubaqoshe? Uthi verse number 5, umende wacishe waba ngangawe uNkulunkulu. Hayi ngevesini lika 6. Why ubaqoshe? Uthi verse number 6 uthi umchelise ngemchele webukhosi. Hayi ngithatha ngesingisi. You have crowned him with glory and honor. You have crowned him with glory and honor. Verse 5b loyo. I think verse 6 yini kanti glory and honor. Uthi glory and honor. Uthi dingomo tabo, dimfu tabo, dimbuti tabo, dimbahla tabo, impango yabo, ingcebo yabo. The crown of glory and the crown of honor. Kuthi kufuneka babe mthetha. Atiwe hayi ngeligama lakhe, kodwa atiwe ngempahla yakhe la iphethe. Ngemhlaba wakhe lawuphe asenginje ayikho idoda lengaba idoda ngephandle komhlaba, ngephandle kwendlu, ngephandle kwemfuyo. Yemadoda senginjele kude idoda leta kugestandini lo ngumuntu wesilisa akusidoda. Idoda yakansuka ukuthi ngaba standini iminyaka lengike yebo tishela senimfeni teachers and police and akenimfeni akusikuba idoda kugugu suka impande bundi iye ngemuva. Use teachers quarters, use police quarters, use nursing home. Asenginje idoda ngenzawo yayo, ngamandla ayo, ngemhlaba wayo, ngeliplaza layo, ngengcebo yayo, ngemali yayo, ngemfuyo yayo, ngebantu bakhe, ngenkosikazi wakhe. Wasukuma Davide wayengibachase kuthi budoda bami buthathiwe, dolobha lami lengibusa ngalo lithethwe, bankosikazi wami lengibusa ngawo athethwe, impahla yami lengibusa ngayo. Uyidoda yani kathwena? Uyidoda yani standing? Uyidoda yani ngoba namfati wakho uthunjiwe? Uyidoda yani ngoba anikakhonde ngisho khonde emangweni? Asenginitshele madoda emini kasuke kube kanye ngeke sikhonde holeni. Sinemadoda embango yabo. Ngithethile ngwane park medemu ngathetha kuyimen Sunday ngathi msani kungidawanisa nikulomgqobile ngoba lolugqobo lwami alinganga kurente emawoleni. Ngeke ngirente 5 years. Liyala lekanusta mandesta, iyala lelimazuke rabo shalamande castelia, iyahanuka leno iyala. I'm not a man with a dandy ngeke ngeke ngenisi inkosikazi yami nibantu bami kumastandi. Lo manje ngafika irenti yonke inyanga ngijake idate yerenti kuthi ngibhadala irenti. Hayibo angiyibhadale irenti for the first years mangicela kusebenza, kodwa ngaphakathi kwami bese kusukuma indoda ithi nginemuntu wami, nelikhaya lami, nginefuyo. Asengisho a word of faith mntombeni kude idojokwe, kude idojobe, mpunguza kude phakathi kude indoda lengaba indoda iqengisholo izinyane. Yena bakithi kude ngisholo izinyane me uyidoda yani kanti yeJesu kodwa ngidawuthi nefethi asenimtshele kude emantombazana asenime kugana umfana ede ngisho inkukhu. Yenceku indoda yesile keyboard, indoda imfuyo. Ebahleli medemu mthume msematanzana ngathi msungitshela kusowuganile ude ngishibhuti usitanzana. Ithi mina kibo nabantu ubona umfana wakho ekhaya kini ungisisi akuhlawuthi imbuti yakho. Uthule ma family le uthenga imbuti ekhaya titalane tanze timbuti tendo batana umbusi. Those are spoils. Upuse ya WhatsApp ya Facebook hauna
Udinele kusoma ubeke amagama uyasoma usoma lo usuku usoma lo yewe yamntwana before umgane mbude sowufuyile yini ngoba uNkulunkulu wangethwesa umphele wegazimulo cloud of glory uthi kuvesikisi timbuti tami tingomo tami ngoba ngidlala nganjobe mina ngifaneke emzimnene ngakhonda 2005 bothwala njobe thwala futhi ngakhonda bakunika inzawo athi ngithi ngiyakha nase ngidla khona wavumbuka umuntu enhla kwa umuntu embi kwa umuntu ngala hawu bese ngiyasukuma ngithi manje kunemuntu ngala ngeke Nkosikazi wathi baba ngisakhona ukuwasha nangiqithe mandi ehlaya kamakhelwane sikomo silesi eshume ngakwada ngaye ngihamba ngale khadushi ngale mahasuka ngale hasuka bathe kundini logogo ufile babe akukhondiso la egundwini uthe shifu athi mina batshelene ukuthi kuthe shifu ngitshela egundwini inkosi ngikhombela egundwini ngivele ezulwini mina iphelile lilondo ila it's a bedroom house yaphaka bathi ngithele 4.5 hectares nangiyakhona ngifake yokole lithi ngifaka skidi ngisibekela bese ngifaka go grey ngathi ngikhakhe bese ngihamba kancane lapha kulo 4.5 hectares yebo babe umuntu oyindvodza nesizwa inkosi ngakhathi kuwe kunenkosi uqala kubusa la endlini kwakho uqale kubusa eyadini kwakho ubuse emasimini akho ubuse efarm lakho indodza ke le David uthi ngibaqoshe ngoba sengemukwe what makes me man it is unbiblical nyamboza akusikukholwa